again take care better within a very short time. Chidagika chinge sana ne distance kwenye tuwa rule kurwa se family wake para. Yes. It's about 150 meters. So if you look at those clips, yes, the scaffold get almost 2 to 3 minutes. So ninsu getema egekera mura tatengo ngoba karuwa haye. Ninsu getema egangatume signal agochia se family wa mura bali barenga alikolubeke kura bakaminyoka. Ekero baminyoka te bagacha kutotoria kumechande kwenye twenyorere. Na kieko garota roche moshimi mo request awita. However, umumura nare tuarenge komo. Erega ari gutirimbuka no kuguru. Ekerate mete go shield umuske Michael Mutume mumuro inage twimete kweli. Na chete gitari na warte pitri na ligete opi na statement na no ya aba muraba batu atarget konsi biko magire. So tuategeta mwana sa serikali and people the government to speed aba muraba watu kwa support. Thank you so much. Yes. Lege tukia lenge serious. Onye tukanga yotu alenga abantu batari yotu alenge gocha kuumia usimusike mutu morenge target na alenge gocha kuumia lakini isiki no elina asukete maega ngatomari bamuraba bakaminyoka bwango bagatokonya kubwasime cyane lojo narobo kore monga atbole abashimwa ebe bankrete gentekega and at such a given time munejo nalimde yabe kwan fall why that specific time emwe bankrete njera teyo yokoboli swali kule litmajetinga yare gutoka nganere umuntu nabo riswali kabiri ndaburi njera teyo abeshimiwa barare pale kwibakiregete is stage manage because onyendikia nige stage manage kurango rende tuchie tiwo so ase serikali na ndete ketumuganye abantu bari batota ko bosa bosi biko abantu bari n'iki bice cyabo kiro kuna bana ko abantu bari bari kuti no way stage manage oyo kwana oyo gusoma mangana oyo gusoma malisi but honestly hooliganism yes charo rokanete na hooliganism nere gusi na hooliganism yes ibiongozi byose bya gusi tunailani na ndio taito kuteya abantu baitunga na wanyine vijana bali bagutumeka kwa hiyo shilingi 200 shilingi 100 kwa attack other leaders usibwa abantu bane asemye kutano eyo tali yo musi tigatokanyeke nonde bwensi ore master ya hooliganism ase gusi yaito taranje tigaikara sarengereri atige ekiyagera gusi tutagetomorembe tutagete environment y'aba biashara nekerenga kigo ya siasa abantu bakore campaign peacefully abana inchi na wada chinguru cyo bachora barayi. Thank you.